maluk sirah hamutuk fali huau Efizina da Costa iha programa editorial. Diak maluk sirah ne sampai bain programa editorial uhin lorong yang ita hamutuk fali ho editor jurnal STL Joseph Koa. Lorong dia ke editor? Lorong dia pa ita nomos lorong dia pa audiensi tomak ya nasaw ini. Dia kan sampai bain programa editorial i conteúdo editorial ba publicação jornal STL iha edição uhin lorong yang mak uhinsa. Oke, maluk sirah edition jurnal STL uhin editorial maka ita se kuliah kona ba se makbele foti tulu traidor ba ema fanrai. Pergunta sidane simples maive iha significado. Tanpa saída iha itena nasaw nene agora povo barak maka tanpa necessidade de moris umalarang sira laiha rendimento selo dalam rumah iha rai pedaço uang idanebe maka sira iha sira tingki fa ba ema hudune bele hetan osan rumah atune sustentasinya necessidade de moris lolo tanpa de maka perguntas lebih simples. Sema katu kondena ema kata faan rai nene basira nene sa buat tidak traidor basine rai rasik. Idane kona ba traidor awanu idane pire terminologi nebe estela kere kona yene kata rai nebe ema faan tabasine privado nebe sira iha sira faarene tuilos idene kompetência governo maka tem que responder perguntas idene tamba buat hoto ihara nasaw ida te iha instituição rumah maka nema tem que controla nema controla rai idene kata rai nene atau fone hansa idene depende husi emnebe maka halo negócio horai ne. Agora perguntas pode ida maka agora rau ka ema tutu questiona ya nasaw idene maka ema bara kusi nasaw selo sira utiliza oportunidade povo timoroan sira faan rai nene hude sosa parte ida itare kata faan rai nene ia nasaw ida nene atunne ema bele uja hude halo investimento rumah ya itane nasaw hude ne dudu crescimento ekonomi ya nasaw idane la oba win maibe ema nebe makfaan rai onane significa ni direito barai ya parte nebe mak ema na in barai faan nene ni lakun total se ema faan rai nene ba utiliza ba necessidade muros exemplo ne faan rai nene atau fo wamba sekolah halo uma idene parte dia tambah husifaan rai nene ni retorno ba emane faan rai nene iya hudune bele sustenta ni necessidade umalarang mai be parte mos husifaan rai nene mos ni impacto negativo mos kata ni direito lakonoma usi direito barai idene questão idake agora daun saia nesse consumo público iha país Timor-Leste tanpa saída maka ita tem que hacker iha editorial de São Urin tanpa normalmente emene faane normal tanpa necessidade. Sim, emene faane ini ema estrangeiro ou Timor-Leste mak bele kariten Timor-Leste mak fan rai muso ya anisan traidor ka estrangeiro det mak fan rai anisan traidor kar continue hosi hakere kono editorial idalene maka emnebe hela iha estrangeiro niela osida daun Timor-Leste nia sida daun estrangeiro ona maibe nia utiliza nia competência privado hode mai ya Timor-Leste nia trata nia bilhete identidade no documentos oficial nebe perlu susi estado no o hafeng ni hetan documentos sirakne antau ni utiliza rai nebe ne iha durante tempo ocupação nian hagusi tempo português mai to tempo independência
sira utiliza oportunidade hore faanrai nebe tuir lolos ni parte estado mak tem que controlar idane antes satu produz documentos rumah ne tem que cek di dia cidadão nebe dadão ne hasai documentos nene ne huisa ni hele he timor kai he estrangeiro se he estrangeiro ne tem que justificar mebe parte idamos emane cidadão timor-leste cidadão timor-leste cidadão timor-ruan tambah ita foi sai musi upasaun rua tempo português nian pois mai também tempo Indonesia nian normalmente ia neva por exemplo ia Portugal sira mostian minerai ia timur ia também mak sira mai produz carta oficial do Ministério da Justiça nesan bilhete identidade onde sira heta ode então sira utiliza oportunidade ode faanrai idane maklalos tambah ni hele minerai buka morisi neba ikus mai niam mai fali hodi utiliza oportunidade hodi produz fali kata official atunne fali raiba emsilo announcer idane beke hele permanente onene tanpa necessidade necessidade halo uma kalau ambisi atau sosa kereta motor balu musakarak atau balmos hakarak balu hakarak atau fan raine atau hadiah sini dari muris lolong tamane maka kita konsidera emanebe fan rai nasau idene sida laos sida daun Timor Leste sira hele estrangeiro ita konsidera hansa teredo então hono ni to continua fale ba informação sira selo nebe makau lorong estel publica i lorong sanulu resing 5 bulan Setembro tinan daninya inumos hane sampai baing jornal estel publica to pagina sanulu resing rua inumos informação nebe makasai hane sang headline ba i publicação jornal estel o lorong yan maka o título salário bot la balanço ho receitas tamane turma itarona na fatem explicação husi editor jornal estel. Obrigado Barak. Headline notícia deve maka STL Futi ya loron seluruh 5 bulan September tinandehun dua kono isin dua maka konawam salário bot la balanço ho receitas. Questão dele levanta husi asociação membro Assembleia Constituante Alexandre Cotolinha questiona tambah saída instituição governo liliu autoridade otonomi sirneve maka hari ya nasau dene hari kata sini selalu dene bot lalima dian salarun sirenianen at bot liu fali salaru husi nei presidente republikanian presidente Parlamento Nasional Tribunal Recurso no instituição selo liliu membro governo sira idane tuiros tem que haleida atunune bele regulariza lolos nene salário nebe maka sira phone nene tem que balanço ho income receitas nebe maka daun sira hatamu bay mai instituição otonomi nebe maka sira ihan nene atunune sira labele lihusidene se lihusine significa itahatoro fali orçamento ba orçamento geral estado nerasi tamane maka ita ni público questiona konaba rendimento nebe ki mai be salário ba MNV makaknaram ini ba botli idene maka saya nessa preocupações ma publikunya alene nemos auto informe vai tamo sira iha alene headline news nebe maka iha nemos iha notícia ida konaba subsídio ha fraco mental dade ovo
Los duni ihana saungidane subsidio wene be maka wars down ne itene estado asai hudinune be fo hakman itene comunidade ne be afina sai usia problema covid-19 hai na saungidane tamane maka partai ida subsidi nene atau hakman soframente usi itine comunidade sirene maka economicamente fraco li usi subsidi nene ajuda mais partai ida itana fatin hafraku menterdade itene kuwa torsira udine sira lamelona tu halo natar hoto siha area rural meba ita hoto atene kata ihana sawi dene natar no to osne duan la lima maibe ita na fatin depende makas ba produto importação ate programa sexta básico nerasik mos da lawain tango produto lokal la suficiente então tem que ita tem que buka fali produto selo kusi nação selo kudune bele substitui itene produto nebeia kudune bele fahe ba itene população idene maka saya sempre possui emohutunia sim além de nemos aí continua página da huluknya informação nebe maka importante mos hanya título horta pronto a resolver rock solo sim declaração de rato rusi chefe estado ela sua excelência presidente da república José Ramos Horta konava polêmica rohak solok nebe mak oras ne quase tinan hirak nelaran até agora será resolve maibe agradeço a chefe estado o hira ya loron horsek ne ba visita de sempre e levar le declarar kata nia setulun estado quando estado ia justo neto estado quando justo apoio se secretário estado ne atu apoio de resolver problema rohak solo sampai nessa declaração horbarua ka horventulo presidente autoridade regional administrativa especial o senhor Asinubanu kata proses oposição ro hak solo fen atingi 50%. Também idane saya nessa consumo público nebe naik presidente mos ia ne intervenção tu ne kari governo akara kato hetan tulung ka hetan intervenção si presidente da República e presidente da República se apoiamos e kan itu selo lebe maka publica a página da Hulukmos konava relação bilateral Timor-Leste RI na fatin meeting los uni ia tempo passado ia 24 anos povo Indonesia maka hela ya Timor-Leste invada Timor-Leste udi ukun Timor quase tinan universidade ia momento me vai tempo passado quando Hanoi na sini presença parte ida dia mas parte ida akan povo Timor antomak nelaran tambah mate barat mahamlaha idane saya nesen problem bot que ita quando Hanoi ia tempo passado ita larang moras mai be ne parte dia maka oras daun mas que sira husik buat kanek barat ita hutu sinte mai be hafuen ita faya mal sira relação ne meeting amizade capaz de teves idene hatulu kata boa fe husi nação dua nene capaz teves mas que uluk husi kela kanek barat mai be tofin tem que dia tambah ita nação bizin ita nação de basic mas kita kanek malu mai be na fatin relação meeting e laos ida notícia ya pagina unene laos ida nedet ihamos notícia selo menebe maka ami ofrece ya pagina da Hulukmos konava
Laos Timur Oan la ya derito barai. Idene hasa wina mission ya editorial de be ma Sì. levantona. Kata close tu ni sidadaw ne be maka Laos sidadaw Timur loro sayona ini sidadaw estrangeiro nia la ihona derito barai ne be husik hele ya tiwa. Idene sudah levanta husi diretor na notariado Crisozono da Costa Neto ia lorong quarta horsi ne dia cidadão Timor o nebe maklisi sai ona nacionalidade São Silo nia lai hona direito barai tamane maka husi ditole uin mosita na fatin questiona kata semaka tu trai sai traidor va faan raina. Los adiak malusire dene maka informação husi página da huluknya honuni takat pe página da ruaknya ane be maka redação página da ruak politika nule e redação decide hona notícia ne be maka sai hane sang headline be iha página da ruaknya maka hotitlu internet lento sai problema pa sociedade tamane tu irmai teron na fat explicação husi editor. Si malusire iha página da huluk ita foto headline news ini konova internet lento sai problema Página da ruaknya problema ba sociedade los duni ia Timor-Leste ia kompangi tulu nebe maka halau operasaun ia area telekomunikasi maka Timur Telekom Telemor no Telkomsel maybe khusus ini presença além de facilita povo timoroano nebe maka utiliza facilidade seme mas be povo na fatin questão tamba exemplo ita foi sedet pulsa $1 ita será usa buat rumah foi kuliah do minuto ida rua de TPT pulsa lakon ida nem maksai lesem problema be população di Timor-Leste ko di questão na sirnya service nebe atendimento ba povo Timor-Leste. Tamane maka ia edison uin ami levanta questone udi publica no ofrece vai to voce uma no fatene be maka cairo na zona esterne honone ita na fatin iha página da rua que informação selo ne be maka importante mos quando ba apresenta processo hari associação ba parlamento nacional. Si notícia dene liga ho membro Assembleia Constituinte ia loro morsi kasur malu ho presidente Parlamento Nasional ia loro morsi presira presidente sina Associação Midenara Associação Antigos Deputados República Democrática de Timor-Leste ho intenção husi suruh malu ne atau presidente sina Associação hanesan membro Assembleia Constituante antigo nebe hari nasau dene o sira maka hakere kono bale antau sira agora la kamalu hari ona asau dene atunne bele tulun mos membro Parlemen Nasional nebe maka atual uku nomos bawin atunne sira saya nisan partida atau tulun mos Parlemen Nasional nebe fo holi nebe sira kere sira bele tulumu sira partida ia informação selok nebe mak publika ia pagina rua yang politika no limos kono ba per hal visita ia GCP idane realize halon horse ne presidente nia consegue hakat pa ona ia GCP hodi hare diretamente progresso serviço sida maka lao da daun ia GCP nilana ia haulun ia pagina segundo makasane Dia itu continua página da tolognya página cidade no crime hina memang redação decide ona informação de maka saya nessa headline be página da tolognya maka ika SP Timor-Leste halau recenseamento ba membro sim los tuni ia organisasi Ikatan Negara Sakti Timor-Leste sira ona buka
sino membro neve maka existe na South Timor-Leste e dene husi presidente organização Arte Marciais Ikatan Kerasakti Putra Timor-Leste Senhor Silvestre Sufa ni atau deklarasi katak ia loron horsek sirnya organisasi ini aku kriau na ekipa tunne bele tuni atrenu aku sia municipio kusi batolos palo suscitas feto menumos bata uru atau bukas membro nebe maka durante ne existe sira hamutu ki organisasi ne atau ne bele buka dados ne hudi hatene sine membro yang sauni dan hamutu kira idene maka objektifu husi sine organisasi ne atau bele hatene sine membro tamne maka ya ide sauit ita informe ba publiku li usi jurnal ide STL sauit pa ita bosira hudi membro serutu to atene kata personal organisasi ketan Kerasakti Putra Timor-Leste aku ona halo resisten itu ba membro sira ya na sauit ne ia pagina sida de nokrimos ita ofrece no seguidamos con ba Padre habito ne mate GCP tau confiança ba justiça los ini durante ne Padre habito ne mate ne saya nesan konsum publiku tau bania ia noticia ne ni hetan asidenti ya loron 22 funa agosto tinan ariun rua nulur sendua ya tuku walu kalan nebe dian amumate taba asidente trafiko tamane maka pati kusi JCP sidan fatin tau confiança ba Ministério da Justiça pinne vele buka no hakle antan sini serviço honu buka tuir motivo kusi amumate nene los kalae asidente trafiko matika buat silo idene maka GCP tawar na fatin tau confiança ba justiça Lo, shunu ni tu continua pagina rahat niang kona ba educação no humaniora. Karena somos decidiu ona notícia ni maka sa headline ba ia pagina rahat ni maka menu merenda escolar bocau usia talas no fehok. Los ini ia headline idene los ini ada daune estado idene ni akara katu promove produto lokal. Tamane maka liusi program merenda escolar ni maka laona dia nasang dene hahu uja ona talas no feo dene nutritivo tebes ayane be nutritivo tebes tamba produto ne ita ne população sira maka produs rasik ya sinetos no matar e pateiramos fore elemento baitnya população ne makbadinas lima badan hode kuda produto lokal sini unemos ofrecemos ayhan produto lokal sini nutritivo layasat kimia idene dia tamane maka apreciateves ba sudah população dia município Bacau nebe sini talas nene começa fuliona tamba Ministério da Educação hahu ona aplika merenda sekolah uja tenia Ayhan tradisional siralos. Alende ya noticia headline idene itamos apresentamos noticia ida kona ba aprende liam português tika o que era susi ensino básico los ini desde Itaupunan ya momento neba aplika kedan ya ensino básico kedan maive to agora hoje estudantes sini maka sekolah ya sekolah público exemplo ya entel sira los tunica sira hahu hakere ona tese mos ujalit língua português maive sekolah privado sira balu dalam mos sira ka uja hakere uja língua português tamane maka coragem na fatin ba ensino superior sini liuseto ensino privado sini atune na fatin
hakerekteja holini wa português tambah hansan dadau ka presente ne atu aprendili português ne tingke esse no básico de raça. Assim, honor itu continua página de manhã com a página saúde. Hina mamos a redação de Sírio na notícia de maka saja lain bagi página de manhã maka haga visita hada itu relação na bela seguro. Sim. Nós tuni redau ne ya saúde ne número mora saibe aí ne continua saya makas. Saya makas ne tambah saja tambah emang relação sexual desculpa mas jadi anti que for science ne tambah lagi di silo katu di zona sim emang be halo relação sexual la usa equipamentos ne maka la seguro exemplo hansa kondom ini kan husi parte saudanian utiliza sasang sini atau ini halo buat sini tinggi uja equipamentos lebih seguro atau ini beli hada itu bayar mesilo, maybe raldade dalam umum se la uja ini tambah nema for impacto ba numero hada sini continua saya makas tambah nema kaya ini salurin ta sakwa tidak kareka sino tisene maka ofrece berita voce no usuria sebele kareka halo relação ni tinggi usa sana besi dia kono itu continua página nem página economia. Ini mami redação de Sidona informação que bem mais importante e a página nem maka hone título estrangeiro hahu infade economia Timor-Leste. Sim, nós tuni redau ini Timor Automak ne mak halme rusi nasawile ne barakliu domina Rusia negociante estrangeiro sira maka domina on mercado nasawile ne partida dia tambah Rusi sini presença pela lore inovação fon e criamos campo de trabalho para que jovem sirne de maka kahela serviço também da outro até kata que não são dene problema desemprego até agora sudah resolve mais muito são né itu ne ukunai sira na fatin buka dalam dunia buka campo de trabalho para que jovem sira mesmo estrangeiro domina economia sana dadau ita publica jornalista edição uhin estrangeiro habudo invade ekonomi Timor-Leste idene fahami ba ukuna isira atumi buka dalam rusa maka bele diminui ka haminus holie ba menebe mai halo negosio ba osira mai nene menebe maka karaka mai halo investimento ya Timor-Leste ho osabot los buk bloke faliki osene idene kan Timor be halo serviço ne balu fan pentolan dulu tu estado idene kan parte ida Timor be halo tu lene tu los ne governo tem que produzir atune bele diminui menebe mai ho investimento bot la ho investimento que quase ne be itine malu Timor sira mos beli halo kala sim ya notícia pagina nem economia maka governo autoriza local concurso internacional para estrada idene estrada ya município hati de zona ya tambane maka concurso nene teki concurso internacional ni atune bele construir estrada ho qualidade se la completo occidente voce ne ho una che mi ha fatto vedere ma la serie ita voce da bele buka giornaliste e anemos notizie de nos conova Conselho Ministro aprova hoje 2023 e agradece tamba basicatori mata ona tinan 2022 Conselho Ministro ha hona
apresenta o Orçamento Geral do Estado para 2023, leve apresenta o Ministro das Finanças, Sr. Rui Augusto Gomes, e a proposta nerasi consegue aprovar uma lei a tudo riba Parlamento Nacional, não é discute a tudo realiza para desenvolvimento da população nação. São Timor-Leste. Dia quando itu continua página hitunya página de esporte internasional, quando itu continua falar para página walu, hari sampai bain página bahasa. Página bahasanya, ino moshe itu continua de para página sia maka opinião, depois conteúdo editorial serna beta leona, itu continua que das para página sanulu, página geral, depois maka lorong redação de CD para informação de bem importante sahina lain bayi página sanulu nerasik maka de fama símbolo nacional Adelino Hatokesha bayi pesik. Sim, lógico. Cidadão ida honora Adelino da Silva nia teke Hatokesha ba polícia científico Investigação criminal. Bamba cidadão estrangeiro ida o ID falso vida yang consegue defama símbolo nacional bendera RTL e a mídia social também maka dia parte senhor Adelino da Silva ni atau ke sebab pesik atune bele buka sidang estrangeiro ni hudi captura tambah idane desfama ya de halo defama samba símbolo nacional Timor-Leste de sudah sidang Timor-Wa estamos a la mora setelah kue atau itu símbolo sini la bele ma interpreta buat pintura ini ma setelah kue ya lene ya página geral mos estamos ofrece notícia damos com a Ministério da Saúde preocupa com mudar la UHI for la koi halo fumigação, sim. Hononi itu continua página continuação página sanulu resing idania ini maimo já redação de CD informação memang importante moça nessa caso droga la bele politiza hakliang iha investigação. Sim. Hasil film daw kita kompanיה media nasional medsos husi serviço makasu si parte pesik no Ministério Público lelio tribunal consegue lorona autonomia husi autonomia ida komisi tamoniha tribunal sobre tamoniha prisão preventiva. Sim, sim, prisão preventiva. Maka yusi publicação ini público la bele politija di zone tribunal tambah idene kontese usi tribunal nian ba sirne be makam hetan tir ka termo residente identidade residencia idene husuba sada público atau la bele questión tambah idane di zone tribunal ia maka tentu no decidi tir factus no buat tebe maklos buat tebe sira tentu katakan sene antum sira fotir bae mesin dia ihamos metese lo que lebe mak publiki ya pagina senulo sen ida pagina contensanos konoba irma kamanita na entolo simu votos perpetua for parabéns para Irma Carmelita na itu maka for simu ona fotos perpetua idene hatu kata ka igreja ya timur na Fatim Buras Rusia itanya Irma senebe maka kada tina na igreja for prograde hode for votos basira atune sai bibiatan dia kurisebe serviu dia ka ikusliu mak baia página sanulu resenrua página figura hane sampai bain estel sempre publica ela data biodata ka profile pessoal ida ideknya relacional siranya Maurice sim sim ya página sanulu ia publica konova tinama maluk ida honaran Francisco Soares da Silva oficial finanças gabinete de licenciamento
atividades hoje. Atu hatene kono kani atividades sida maka ni halo ne leba sida itamo sira belo buka zona stelo du bele hakria tamba ni ante sa asumi kenar idene ni musikos naru kuida maka uhin ni bele asumi kenar ay importante ne ya ministro saure. Dia, obrigada. Dia maluk sirida ni makorong hamba programa editorial by edição o hinlorong yang espera que toko explicação nebe makai teliona pelo lokai tahu tunya hanoi a publicação jornalistel by edição lorong ohinya tamanete se asuru malufali lorong abang ho tópico nebe makalane sang how eficiente da costa moto equipa de serviço hato obrigado e lorong diak.